Eka titi de ese ono ne de no na nya yare sama je tafi onyame fa ne kra nsie ye kowi eche no na opeska e de rente edan eti no na ye hwese eye asamba na mka kire wo me si ko wo machi ko busa ni fie wo busu efu yi we wo busu efu ebua ene yesese ska jaw wo busu efie ebu ebi ni ho entu kwa abusu afo no wa ma ye hwintu mu nyina adwa wo beda he ko bi echi ne ko hwe o ba bi da na so di ba bi da mi wo ba bi a mi ya akokora anase mi tuwo sesi ya de bom ya hospital bi am pese mi ko bi a metimi akoda ho me so bi ni awurade akasa mo ma me nyesa nkwase ade no bi da onkumi wa abra me ye wesi nti na me say 2024 and me awurade aka da so many years more than 30 years am say awurade say 2024 we me kra free ho when you free ho ma that means on wa beboa me o ma sa niema no ha wo katiti de no ebi to because ma sere awurade dada say me pes sa ya de ni bi eku 2024 pese awurade eton sa na me sere no be 30 years back ma bom pa ye ho na time na so ada usika opedubu ono 2024 ne besa na dabi me pese ma ya kokora enti mi say ebra me nam we ya me bom life ya minna ade achia mo obi ahu me third day meswele no ma be yi me no makosia me edi 2024 nyankopɔ anton samfro na sese ya na tebia ne tie ade ne besi because ono anim de oye obo ade no anim ne oye onim de ye ma ne ma me man fa to Jesus anim me de to obo ade anim because Jesus o mo de be business but obo ade no amu de usuguru so a onim de obeyo